Na predklad predsjedatelja društva Dejana Bobalja prinješena odluka i za členov zecinskih folklornih grupov kupeni novi stol za bavenie stolného tenisu, za co vydvojené 20.000 dinari, a i na žadanje najmladších poneže uvalalje jeslijem jedan stol, co išće skorej kupeni mladim, mesna zajednica ta na djeci ritko kedi prihodzeo šor za bavenje. Bula to nagrada za tohoročnu uspišnu robotu i za postignuti rezultati na Dnju Rusnacoh u Srimskej Mitrovici, na opštinskej i zonskej smotri, Červenim Kupčecu, na hostovanju u Slovackej i drugih nastupoh društva. A fotbalere OFK Bikić u finalnim zmahanju za Lav Kup Srbiji na urovnju Opštinskog fotbalskog sojuzu dostali pohar za druge mesto na stadionje Radničkoho u Šide straceli od Obilića Zos Kukovcov Zos 3:0.